کتابی یونس نبی باب یکم دعوت شدن یونس. و کلام خداوند به سمع یونس ابن امیتای رسید که می گفت برخیز به نینوه شهر بزرگ برو و در آن موعظه نما، زیرا که بدکاری آنها تا به پیش من برآمده است. گریختن یونس، طوفان بزرگ بر بحر. و یونس برخاست تا که از پیش خداوند به ترشیش بگریزد و به یافو آمده کشتی یافت که به ترشیش رفتنی بود و کراپولی آن را داده سوار شد تا که همراه آنها از پیش خداوند به ترشیش برود. ولی خداوند باد تند بر بحر برخیزاند و طوفان بزرگ در بحر به عمل آمد و کشتی به شکستن نزدیک بود و ملاحان به هراس افتاده هر یکی به خدای خود استغاثه می نمودند و اسباب و انجامی را که در کشتی بود در بحر می پرتافتند تا که بار خود را سبک کنند. اما یونس به تهخانه سفینه فرآمده دراز کشید و خواب سختش برد و سردار کشتی نزد او آمده به او گفت تو را چی شده است که خوابیده ای؟ برخیز خدای خود را بخوان، شاید خدا ما را یاد کند و ما به هلاکت نرسیم. و به یکدیگر گفتند بیایید قرعه پرتاییم تا بدانیم که از باعث که این آفت به ما رسیده است. و قرعه پرتافتند و قرعه به نام یونس افتاد. آنگاه به او گفتند به ما بگو که از باعث که این آفت به ما رسیده است؟ کسب و کار تو چیست و از کجا می آیی؟ دیار تو کجاست و از کدام قوم هستی؟ و او با آنها گفت من عبری هستم و از خداوند خدای آسمان که بحر و خشکی را آفریده است می ترسم. و آن آدمان سخت هراسان شده با او گفتند این چی کار است که کردی؟ زیرا آن آدمان دانستند که او از پیش خداوند گریخته است، چنان که خودش به آنها بیان نمود. و با او گفتند با تو چی کنیم تا که بحر برای ما ساکت شود؟ زیرا که بحر بیش از پیش می خروشید. یونس در بحر روشن انداخته شد. آنگاه او به آنها گفت مرا برداشته در بحر اندازید و بحر برای شما ساکت خواهد شد، زیرا من می دانم که از باعث من این طوفان بزرگ به سر شما آمده است. لیکن آن آدمان با شدت بیل زدن گرفتند تا کشتی را به خشکی برگردانند، اما نتوانستند، زیرا که بحر بیش از پیش بر ضد آنها می خروشید. آنگاه سوی خداوند ندا کرده گفتند لطفاً ای خداوند از باعث جان این آدم به هلاکت نرسیم و خون بیگناه را به گردن ما نمان، زیرا که تو ای خداوند آنچه بخواستی بکردی. و یونس را برداشته در بحر انداختند و بحر از تلاطمش باز ایستاد. و آن آدمان از خداوند سخت ترسیدند و برای خداوند قربانی کردند و نظرها بستند. کتاب یونس نبی باب دوم. ماهی بزرگ یونس را فرو برد. دعای یونس. و خداوند به ماهی بزرگ فرمود که یونس را فرو برد. و یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بود. و یونس از شکم ماهی سوی خداوند خدای خود دعا کرد و گفت در تنگی خود سوی خداوند خواندم و مرا اجابت نمود. از بطن دوزخ استغاثه بردم و تو آواز مرا شنیدی. تو مرا در قعر در دل بحرها انداختی و سیلاب مرا احاطه نمود. همه طغیانها و موجهای تو بر من گذشت و من گفتم از نظر تو رانده شدم، ولی قصر قدس تو را باز خواهم دید. آبها مرا تا به جانم فرا گرفت، ورطه مرا احاطه نمود. آب سبزه به سرم پیچید، تا بیخ کوها نزول کردم. زمین با غلقهای خود تا به ابد پیش راهم را گرفت. لیکن تو ای خداوند خدای من حیاتم را از دوزخ برآورده ای. وقتی که جانم در من از حال می رفت، خداوند را به یاد آوردم و دعای من به درگاه تو به قصر قدس تو رسید. پیروان بت‌های بیکاره احسان کننده خود را ترک می کند
лекин ман бо овози шукрона барои ту қурбонӣ хоҳам кард. Он чи назр намудаам, адо хоҳам кард. наҷот дар дасти худованд аст. ва худованд ба моҳӣ бигуфт ва Юнусро ба хушкӣ қай кард. китоби Юнуси набӣ боби сеюм. пушаймонии Юнус ва маъвизаи муборак дар Нинвей. ва каломи худованд бори дуюм ба гӯши Юнус расид, ки мегуфт: бархез, ба Нинвей, шаҳри бузург бирав ва он чиро ки ман ба ту фармудам, дар он маъвиза намо. ва Юнус бархоста бар тибқи каломи худованд ба Нинвей рафт. ва Нинвей шаҳри бузурги Худо буд, ки дар 3 рӯз давр мезаданд. ва Юнус ба даврзании шаҳр сар карда 1 рӯз гашт ва маъвиза намуда мегуфт: баъд аз 40 рӯз Нинвей хароб хоҳад шуд. ва мардуми Нинвей ба Худо имон оварданд ва рӯза эълон карданд ва аз калонаш то хурдашон палос пӯшиданд. ва ин гап ба гӯши подшоҳи Нинвей расид ва ӯ аз тахти худ бархоста ҷомаи салтанатро аз худ дур кард ва палос пӯшида бар хокистар нишаст. ва амр фармуд ки дар Нинвей аз номи подшоҳ ва акобири вай ҷор зада гӯянд ки: одамон ва ҳайвонот, говон ва гӯсфандон чизе нахӯранд, ба чароғгоҳ нараванд ва об нанӯшанд. ва одамон ва ҳайвонот палос пӯш шаванд ва бо шиддат сӯи Худо бихонанд ва ҳар кас аз роҳи бади худ ва аз зулми дастҳои худ тавба кунанд. шояд Худо руҷӯъ намуда пушаймон шавад ва аз ғазаби худ баргардад ва мо ба ҳалокат нарасем. ва Худо аъмоли онҳоро дид, ки аз роҳи бади худ тавба кардаанд, ва Худо аз он офате ки гуфта буд ба онҳо бирасонад, пушаймон шуд ва нарасонд. китоби Юнуси набӣ боби 4. маҳзун шудани Юнус. канадона рамзи ғамхории хиратмандонаи Худо. Юнус хеле маҳзун шуд ва қаҳраш омад ва сӯи Худованд дуо кард ва гуфт: эй Худованд, оё сухани ман ҳамин набуд вақте ки ҳанӯз дар диёри худ будам? барои ҳамин ҳам ба гурехтан ба Таршиш шитоб кардам, зеро медонистам ки ту Худои бахшанда ва раҳим, собир ва пур аз эҳсон ҳастӣ ва аз офат пушаймон мешавӣ. ва акнун, эй Худованд, ҷони маро аз ман бигир, зеро ки мурданам аз зистанам беҳтар аст. ва Худованд гуфт: оё хуб аст ки дар қаҳр шавӣ? ва Юнус аз шаҳр баромада аз тарафи шарқӣ шаҳр нишаст ва дар он ҷо барои худ хаймае сохт, зери он дар соя нишаст, то бубинад ки дар шаҳр чӣ воқеа мешавад. ва Худованд Худо канадонае рӯёнид ва он ба болои Юнус қад кашид, то ки бар сари ӯ соя афканад, ӯро аз маҳзунияш раҳо кунад. ва Юнус аз канадона бисёр шод шуд. ва фардои он, ҳангоми тулӯи шафақи субҳ, Худо ба кир мефармуд ки канадонаро занад ва он хушк шуд. вақте ки офтоб баромад, Худо боди шарқӣ тафсоне вазонид ва офтоб сари Юнусро зад ва ӯ беҳол шуд ва ба худ марг талабида гуфт: мурданам аз зистанам беҳтар аст. ва Худо ба Юнус гуфт: оё хуб аст ки барои канадона дар қаҳр шавӣ? вай гуфт: хуб аст ки то ба дараҷаи марг дар қаҳр шавам. он гоҳ Худованд гуфт: ту канадонаро дареғ медорӣ, ки барои он меҳнат накардаӣ ва онро нарӯёндаӣ, ки он дар як шаб пайдо шуд ва дар як шаб нобуд шуд. ва оё ман Нинвейро, ин шаҳри бузургро дареғ надорам, ки дар он бештар аз 12 бевар одамоне ки дасти росту чапи худро наметавонанд фарқ кунанд ва ҳайвоноти бисёре низ ҳастанд.